bukorera abo turi kumwe. Ayo mabuye abazungu barimo kurwanira n'abashinwa n'abandi bose bayashaka bafite ubusambo bwo kugira wowe n'abandi ntabwo murimo gusobanukirwa. Ese njye nawe n'abandi bose waba uzi icyo urwanira? Njye ariko nzi icyo M23 irwanira, ariko nta kipfa n'abafurero, nta kipfa n'abandi usibye ideology nuko babahaye intwaro ngo bajye kubica banabarya. Ariko iyo babafasha bawazarene, iyo bazifasha bazigisha gukunda igihugu, bakaba igihugu kimwe turi kumwe, bakabashira mu bakavuga ati sisi wenyewe, bagenda bigisha. Ujye ubona bakadakazi bakora, ni kuvuga ngo bwa bumwe bw'abanyafrika barimo kurwanirira hariya cyangwa bw'abakongomani, uwo bijena si wowe kandi wakabaye ubikunze. Uwo bijena si umurundi, si umukongomani, ni ufite inyungu. Ariko Neva ntiyabyihanganira na Gisekedi ntiyabyihanganira. Kubera iki? N'abandi bafite inyungu hariya ntibabyihanganira, kubera ko bashebuja bababwiye ati mwebwe nimureke iki kintu kikagenda, ebana turabafatira nta kintu tubaha. Angola ikazana ngo umuhora bavuze ngo harimo inyungu za Angola, Angola ikananirwa gukemura ikibazo ari ifite amasezerano, igaheza inguni ku munota wa nyuma. Izo politike ntabwo mwebwe nk'urubyiruko mujya musobanukirwa ngo kubera iki Angola n'amasezerano y'abazungu y'abanyamerika byatumye birengagiza ukuri. Abo n'abapolitisiye ba Afurika birirwa birira Afurika, sibyo? Ariko ntureba ingaruka biza kugirira uyu munyamurenge wariwe, wahunze, wabuze ubutaka. Urumva? Tureka wa mugani w'ababivuze, tureke gufana urupfu rw'abandi, sibyo? Namwe abarundi urupfu rubagezeho nibwo mwabona ko gufana urupfu atari ikintu. Nkatwe rero nk'abanyarwanda, kuko tuzi nk'uko uyu muvandimwe yabivuze, kuko tuzi ku isi nta mbabazi igira, kandi iyo abantu barimo gupfa ku nyungu zabo bo baba babireba nka filimi bibereye kuri champagne, bya bindi byapfuye. Ahubwo si uruganda rw'imbunda kuki rutohereza n'amabombe bakomeze bapfa, sibyo? Ariko twavuga ni nyamuneka mwagiye mu kibazo mu mizi mukaganira, ko aribwo ibiganiro aribyo bizakemura iyi ntambara. Bati u Rwanda mwivanze kuki muri, urumva? Mujye mu mizi mukemura ikibazo cy'abakongomani, mwicare muganire, nicyo kizakemura ikibazo. Iryo ni ijambo ry'abanyarwanda. Ijambo rya Gisekedi ati ndazana abatanzania, ndazana ishyirahamwe, nzana abacancuro ngo nibo bazakibazo. Iyakubiswe bigenda gute? Cya kibazo kibonerwa igisubizo se? Tureke twebwe hano turi abantu batoya nk'uko twabivuze. Ni ukuri ko Imana birababaje cyane kubona turimo gufana impfu z'abandi tukagoreka amateka. Wowe na Neva ntabwo ubizi icyo Neva yibereyemo. Afite abantu 100 badakorwaho, abo barya amafaranga yako, ntabwo urimo na papa wawe ntawe urimo. Wowe wibereye muri shuguri zawe, wiburiye essence. Nimba ufite imodokari ni ikibazo, umupaka nimba wacuruzaga imbuto byakubanye bala. Rero ibyo byose wowe baguteza bitagufitiye inyungu. Nibyo bigaruka bakakubwira ati umwanzi wawe n'umunyarwanda, ukahita uvuga ati bari abatutsi buriya bari hariya muri Kongo ngo nibo Red Tabara. Ukibaza umunyamurenge wishwe yabaye Red Tabara hehe? Ese nimba bagiye gufasha Kongo bashatse Red Tabara bakayicyura ko ari bene wabo, umuturage n'inka ye, n'inka se niyo Red Tabara? Ko tubona ibintu barasa ari izo nka z'abanyamurenge. Abo batutsi barimo kuzira muri Kongo bapfa iki n'abarundi? Murapfa iki n'abo Kongo bavuga ikinyarwanda? Mwapfuye iki? Ni iki kibazo mwagiranye? Wenda muvuga ati nango yanciyeho, wenda twahanye sambu, ngo ise yankoreye iki? Mupfa iki? Ko mwese muri abanyafrika, ko bababaye, ko bamaze imyaka myinshi mu buhungiro, inkambi bazisaziyemo bazuzukurujemo. Ese iyo ubonye umuntu adasaziye iwabo yaratunze, wumva ufite umutima wo kuvuga ati ngo ntago ngo simuzi? Uzi iyo wirengagije umuntu nk'uwo, uri Imana izakwirengagiza, kandi nawe biba bizakubaho, sibyo? cyane bibaza yuko Inkotanyi mu majambo yose ushikirije na idubu ari ngaha,
Idubu hariyo n'undi muvandimwe yagiye mu bisanzwe twege turiko ivyo turiko turadiskitako turiyobagiza ivyo turi n'ivyo dushaka gushikako tugaha agaciro abadukurira kandi bo mu by'ukuri bazi ivyo barimo. Ikibazo ca Idubu na Nkotanyi, Idubu avuga nk'umunyamurenge ndamutahura cane kuko ibibazo ariko arahura navyo abirimwo arabibona. Iyo rero haciye haza umuntu nka Nkotanyi akavuga ngo kubera iki abandi bantu binjira muri Kongo ariko u Rwanda rwaho akaba arirwo rutunga agatoki, ikibazo kiracari ngaho ku banyarwanda nyene. None ndabaza mwebwe abanyarwanda mwinjira muri Kongo kubera mubonye abandi binjiyeyo canke mwinjira muri Kongo kubera hari ababatakambiye ati nimuze mudufashe? Aho niho reka ngufashe icyo kibazo utarakirengaho. Ndaguha detaje nawe uze kumpa igisubizo, sibyo? Uzi ko Ababiligi Abafaransa Ababiligi badukoroneje, sibyo? Aka karere, sibyo? Baciye imipaka mu nyungu zabo zo kugira ngo batuzanemo amakibi, ibintu by'amoko i Burundi. Muzi ko twese mwese muri Abarundi natwe turi Abanyarwanda, ariko ku nyungu za koloni yabo badusigiye ibice. Ibyo nta muntu waje kugira ngo abivuge. N'abaturage Abarundi hari ababa muri Kongo, ubwo sinzi impamvu bitatera ikibazo, ariko kubera ko igihugu kiyoborwa kuriya, sometime nihaboneka izindi ntambara zarangiye nabwo bazabitezamo ikibazo. Rindira nk'uko imipaka yose ibihugu byinjiye muri Kongo. Urumva hari icyo kibazo cy'u Rwanda na Kongo, ni mu mbuto wakizanye, ni Umufaransa wamushigikiye. Niriya MONUSCO yari ivuye mu Rwanda yarebereye jenoside, yabemereye kujya hariya hafi n'umupaka bakiyorganiza ku bibesho byabo mu butaka, batera inkunga kugira ngo bagaruke bangize umutekano mu Rwanda. Intambara z'abacengezi buriyo tuzikubwira, tuzi ububi bwazo, ubukana bwa jenoside yakorewe Abatutsi, tuzi ko ari ikintu umuntu wese tutamwifuriza ku isi. Icyo gihe nta opposition yabaga muri Kongo ku buryo yapushinga mu mbuto, sibyo? Turi kumwe? Nta nubwo mu mbuto yubatse systeme y'abaturage bose ba Kongo ku buryo bahana amakuru. Oya, bari bameze nk'abantu. Ni naho usanga abapigime muri Kongo, ahantu hari imunyu zitazi n'isi naho igeze, kuko leta mu mbuto yubatse gutyo kugira ngo we yirangirize gahunda yibera umukire, ariko abaturage nta kintu bitayeho, sibyo? Turi kumwe? Icyo kibazo cy'abo bantu cyabaye menace ku Rwanda. Kuki badashaka kugira ngo iki kibazo gikemuke, kandi u Rwanda rwarashizeho umurongo wo gukemura icyo kibazo? Impamvu hari abavuye mu Rwanda bakoze jenoside, nta banyabyaha. Ko mwemera, isi yose yemera ko jenoside yakorewe Abatutsi, kandi hari umubare mwinshi w'abari muri Kongo. Kuki ubufatanye butajya guhiga abo bantu ngo bagire? Hari igihe uvuga ngo bagiye kubahiga, sawa, bagiye kubahiga barababura, ahubwo kuko bamwe bari mu bigo bya MONUSCO, abandi bihinduye abaturage, abandi bari mu gisirikare cya Kongo. Ibaza igisirikare mugiye gufatanya guhiga FDLR na MONUSCO nayo mugiye gufatanya guhiga FDLR, nibo bayibitse. Ese nkawe ufite ubwenge abo bantu wababona? Nsubiza ako kantu. Ndiko rero ikibazo cyanje nariko ndabaza, ako kabazo banza ukansubiza kugira ngo tuze guhuza. Nkotanyi, reka nkunganire ikibazo umuvandimwe wabajije Jean Marie. Ikibazo wabajije nacyumvishije, ndagira ngo abanze yumve imizi yacyo, abanze we yikemurire mu mizi. Yes, Jean Marie. Mujyana hejuru ntabwo azakubyumva. Nago mujyana hejuru Jean Marie. Mugumisha aho ngaho. Kuvuga ngo ibi bintu igihe tubiganiraho bijye bibe byiza tuganiriye, ariko tunige umuntu agira ikintu atoramo kuko agire nicyo yunguka. Wowe urumva ikibazo wibaza, icyo kibazo wibaza rero ahubwo umuntu yakabaye nawe ahita kubaza ngo kubera icyo ubundi u Rwanda rwaba ruri muri Kongo.
aho ngaho urajya guhindukira usange ni cya kibazo cy'umutekano w'u Rwanda kwanza. Noneho icyo gihe ahubwo bihite biguha nawe inzira yo kwibaza, ariko ubundi ni gute twisanze aha hantu, ibi bintu byatangiye bite? Aho birahita biguha kumenya amateka n'amakuru yo mu karere, yewe ndetse ushobora kuba wakura urugero no kubw'abakoloni, uko ibi bintu byatangiye, uko izi ntambara abantu bazisanzemo. Icyo kintu rero nicyo twakabaye dushingaho imizi, buryo ki byaranduka mu mizi. Ntutinde kuvuga ngo u Rwanda rwaba ruri muri Kongo, u Rwanda rwaba ruri gufasha bariya ba M23 barwanira ubwoko bwabo burenganywa cyangwa bicwa. Nimbejo bundi warakurikiye Kongoro ubwo yajyaga ni bibogobogo harya, wabonye abasaza bakuze, umusaza wabonye afata yakutumba, nimba ari yakutumba akaboko amutinda, namubwira uti wowe ni wowe dusaba amahoro, turagusaba umutekano. Uyu wavuye Kinshasa ntacyo, ariko ibibazo umusaza yavuze ngo ntabwo bayasaba Imana. Urabizi ko abanyamurenge ari abarokore, ati ntabwo tuyasaba Imana. Urumva Jama, nimba warakurikiye ni wowe tuyasaba. Nimba warakurikiye nimba warakurikiye, yes, buretse Jinkota kugira rimwe byari ngombwa ko umwavuga kugira ngo twishurane bigenda neza. Inkotanye buretse, urumva muvandimwe, nimba warakurikiye koko kiriya kiganiro cya Kongoro ubwo yajyaga hariya, mu by'ukuri uretse ibyo kwiyerurutsa cyangwa gushaka kwigira beza, turumvikana. Sinzi kare telefone yanje ngewe ko nkumva, ngewe uri kunyumva se? Ngewe ndabumva, sinzi ijambo ari telefone y'ikibazo yaba yagize. Voilà, Jose n'ubundi ajwi ryibarere hasi cyane. Kugaruke. Urumva rero Nkotanyi n'abandi bari kuri pano, mu by'ukuri bari abavandimwe. Iyo urebye Kongoro ibyo yagiyemo hariya, uhita ubona mu mizi nk'uko Idubu yabivugaga, ubona ikibazo kiri hariya hantu. Abasaza bagaragaje amarangamutima yabo, barugarijwe, bafite ikibazo, baricwa. Ariko noneho igiteye agahinda, nk'uko Idubu yahoze mu kanya bivuga, ni abantu bataba bari kuri firidi, batamenya ngo aha hantu ibihabera ni ibiki, ahubwo bo bakumva ko bazoma inyuma y'abari mu nyungu zabo, y'abakora ibyabo bashaka, ariko gushyira abantu hamwe kugira ngo abantu barebe ikibatera, ikibahungabanya, ikibabujije amahoro, icyabaha amahoro, abari abantu bashaka. Ongeraho gufana n'ukuri kw'Imana. Ibyo ngibyo kweri nibyo bikomeje kutubera inshoberamahanga. Umuntu araza ahangaha nk'uwo mugabo Claude Barame, uribaza ngo abantu bameze nk'abafite imitekerereze nka we baheze mu ishyamba, aho usanga ariko biraba sindiko ndavyumva. Inkotanyi wasubira ukamanura ahama nkaduga bushasha. Wowe wizamure none, nimba ndimo kuzamura kayitegera, ushiremo request right uzamuka. Yes, Inkotanyi no kuvuga ngo aka kanya nujya kureba neza urasanga ibi bibazo abanyafurika dufite, urajya gusanga usange n'impirimbanyi z'amahoro cyangwa se abifuza icyiza, aba bajomba inkota mu mugongo ba mbere ni bamwe muri bagenzi babo, ni bene wabo. Naho uyu muvandimwe ngomba kanya gatoya nkashobora kwishura, undi bwo kubumva. Uburetse gato yasoze, reka nkubwire ijambo rimwe Jo. Ndakumva. Ngo ibintu byose birahinduka, ariko mbesire nidahinduka. Umwanzi wa Afrika ni umunyafrika. Ako kantu. Ubwo rero Jean Marie, ibyo ngibyo sinzi nimba ibyo nari namwishyuye yabashije kubikurikira neza, yabyumvishe. Jean Marie, nari nakubwiye nti cya kibazo umuntu yakabaye yibaza ahubwo mbere ni icyo kwibaza ngo mpamvu ki umuturanyi cyangwa se abanyarwanda baba bari muri icyo gihugu. Mpamvu ki uyu munsi umurundi yakabaye yibaza ngo nimba yagiye muri Kongo gutabara umuturanyi, numvishe havuga ngo hari ikibazo cya Red Tabara ngo bajya gushakayo. Mu by'ukuri koko bakabaye bareba bari kurwana na Red Tabara, izo ngizo nizo bashoreye, nizo bari kwirukankana. Ese mpamvu ki iyo Red Tabara yakabaye ihari? Ese mpamvu ki FDLR uyu munsi yakabaye kiri mu mashyamba kandi izi ibyo yasize ikoze? Barakanguriwe gutaha, bamwe mu bakoze ibyaha baremeye gufungwa igifungo, igihano cyabo bakakirangiza, abandi bagasaba imbabazi.
igihugu ngo ni super deep, hari abana bavuga ngo igihugu ni tambarari kimeze neza, ariko ukibaza ngo mpamvu cy'umuntu we yumva ko azaguma mu mashyamba, yumva ko hari intambara gishaka kurwana, kandi mu by'ukuri twakabaye turebera hamwe ahubwo uburyo twubaka igihugu twese. uyu munsi Jo ukiri aho ngaho reka ntunge mu ryo Jo yaravuze kugira ngo reka uza kumusubiza Idobo. nta kantu gatoya yaravuze ako kantu ka Red Tabara umve Jamali arajamwo banzirindire banze Idobo reka urahita umusubiza ukomereze. reka mbandanye basi Idubu uraza kunsubiza bazi sivyo N'aba bazamutse nimba bazi icyo twaganiraga baze gutanga igitekerezo nyuma y'aba babiri. Yambwiye impamvu u Rwanda rwisanze muri Kongo, kuko kuva kare twamye kuri topic tubaza ngo ni iyihe mpamvu Kongo ifitaniye ibibazo n'abakongomani bayo ha mu Rwanda rukababara. Kumbe icatuma u Rwanda rubabara Inkotanyi yanyishuye neza ati buriya rero abakoroni baraje badusigamo ikintu kitabaho, bacaho imipaka, baca bayica n'ahantu hari abanyarwanda. Mu bisanzwe ico Nkotanyi yashatse kuvuga, umupaka wa Kongo, aho Kongo ihanira umupaka n'u Rwanda, waciwe n'abakoroni. Abo bakoroni rero nabo mu guca iyo mipaka ntibigeze bubahiriza aho u Rwanda rwagarukira ico gihe, naho u Burundi bwagarukira. Si u Rwanda gusa, ni ibihugu byose. Ibyo bibazo by'imipaka biri henshi, nta nubwo icyo kibazo aricyo gihari. Nta kibazo cy'umupaka tubarire rero, ntabwo ari ikibazo cy'umupaka, ni neza nawe wowe wabivuze neza. Ni ukuvuga hariho ikibazo muri Afurika abakoroni bamaze kuza, ikibazo nyamukuru ariyo karata bariko barakoresha iyi saha, bayikoze umunsi baza gukoroniza Afrika. No na Nyerere ndibuka yuko yigeze hari speech yiwe yigeze kubivugamwo ati wabiligigi wamekuja huku Afrika wakapanga mipaka, na mipaka hiyo kuna wananchi yani hari abanyagihugu bikanguye bisanga bari muri Kongo kandi bari abanyarwanda. Hari abanyagihugu bikanguye bisanga muri Tanzania kandi bari abanyarwanda. Hari abanyagihugu bikanguye bisanga bari muri Tanzania kandi bari abarundi. Iyo turufu rero abakoroni bayikoresheje bayibona, ni nayo iriko iradutera. Naramubwiye Inkotanyi mubwiye iturufu nabyo yumva niko ni ikinyoma. Iyo karata ni turufu koko nayo nzi. Inkotanyi abakoroni batugarukamwo bakaduteranya bigakunda, kuko wewe nka Nkotanyi hariho abanyarwanda bawe uzi bene wanyu bari hajya imurenge ari abanyarwanda arivyo. Aho kududurira ko tibujya twikibazo dufise, ni muze tugarukane ya mipaka yacu ya kera abakoroni bataraza, tureke gupfa ubusa, twishinga kuguma tugwana tuvuga ngo bajya n'abanyarwanda. Uretse kuri ako kantu ko kugarukana imipaka si cyo gisubizo, sibyo niyo yavaho. Uretse gatoya uretse ngusubize bya nyabyo, nakumvishije urakomeza ihangane, urakomeza tekana mpeze uraza kunsubiza Nkotanyi ihangane. Ntago nemeranyije yuko imipaka yasubizwa uko yari imeze. Komeza. Ntago abanyafurika nta bushobozi bafite bwo kuba bagena gusubizaho imipaka uko yahoze, kandi si nacyo kibazo gihari, ntago aricyo kibazo gihari. Ubwo bushobozi tudabushoboye kuba mureka komeze, ariko amenye ko atari cyo kibazo gihari, tugwa mu bintu bitari byo. Wewe Idubu, wewe Nkotanyi, ntuzemera ko tujya kurasa abantu bo muri aho Sud Kivu tubita abakongomani kandi bizi ko ari abanyarwanda. Ntiwo kwicara ngo urebere ngo upfe ubyemeye. Jewe nk'umurundi, iyi saha ndi umurundi atavanze, sinopfa nemeye ko umunyarwanda, reka dufate ndakubwiza ukuri, je nakoze mu nkambi z'abanyamurenge iri mu Ruyigi, nakoze mu nkambi y'abanyamurenge iri Gasogwe Imuyinga, hari kambi y'abanyamurenge iri mu Rutana, hari y'abatama basumvye imyaka papa. Twicaranye ndababaza, none
ubu mwebwe ko muri ngaho uzosazira mu buhungiro wuzukurize mu buhungiro yewe nico niki cyawe kigume mu buhungiro ibijya bintu birababaje tuza turavugisha ukuri nta muntu yokwemera gusazira mu buhungiro imyaka yiwe yose ngo avyema urakoze pe igishoboka rero kuvugwa ntuhave wibaza ngo nikindi ndahomvye ko idubu yagiye ariko inkotanyi na dro muri ngaha ubutumwa murabubaha kandi burumvikana reka kuza muraca hirya ikibazo abariko baravugwa ko ari abanyarwanda bari muri Kongo si ububeshi n'abanyarwanda uburyo bagiyeyo nta witwayeyo ngo jewe mvuye mu Rwanda ngiye gufata Kongo nigira umwene gihugu waho oya yagiyeyo mu buryo bubiri hari abanyarwanda bagiyeyo ku bwa ya mipaka abakoroni baca bakishitura bari muri Kongo kandi bari abanyarwanda aho bari naho nyene hari mu Rwanda ko mu bice ku ruhande ico gihe uwo munyarwanda ntuzomubuza kuvuga ururimi rw'u Rwanda kandi ntuhamwimura kuko niho yahora yabigiriwe n'abakoroni baciye imipaka basanga bamaze kumwita umukongomani muri rya tongo ryiwe nyene yahozemwo ari umunyarwanda muri rya tongo ryiwe nyene yahozemwo ari mu Rwanda ico gihe rero uwo munyarwanda kuba Tshisekedi avuga ati aba n'abanyarwanda nukuri nivyo ahubwo dusigaje kumenya none uyu wita umunyarwanda yaje hano ryari yahazanywe n'iki abo n'umugwi wa mbere umugwi wa kabiri ni ba bantu mwita ba FDLR bakora ihonyabwoko mu Rwanda hanyuma baca barahunga bamaze guhungira muri Kongo abo ba FDLR bo bibaza ngo bahungiye muri Kongo kumbe bahungiye mu Rwanda iwabo baracari mu Rwanda iwabo ni naco gituma Mobutu yaciye abafata yanka yuko baja mu za Kinshasa baza mu za hariya za Sagwe baja hariya mu za Karemi ababwira ati oya hogi nabundi naho muri munzi muhungire mu gihugu ciwanyu nubwo abakoroni bahatumanyure bakahatwegeka ko atari wacu uko kwari ukuri kwa Mobutu mwanka gushira ku mugaragaro nibigaragare neza ko hajya ahantu abanyarwanda bari hari mu Rwanda abakoroni bataraza hanyuma ahubwo reka gufashe kuri icyo kintu ucyumve neza sibyo ndahejeje banzurindiye ndahejeje urimo kongeramo utundi kandi wavuze neza reka tureke kuguma twemeranya ko abantu bari hajya bajya abanyamurenge tureke kuguma twemeranya yuko atari abanyarwanda kandi tureke kuguma twemeranya yuko hajya hatari mu Rwanda inyishu y'ibibazo byose bizoca bihera mugabo tukaguma tuvuga ngo bariya n'abakongomani ngo bari muri Kongo tuza kuba tuvanze ibintu Kongo iciza jewe Kongo narigeze ntunga abatutsi jewe Kongo narigeze ntunga abahutu bavuzwe mu Rwanda no mu Burundi uwita rero umuhutu n'umututsi sohoka mumvireho hanyuma muji wanyu ariko nitwemeranya neza nkotanyiko abakoroni baduciriye imipaka dusanga hari abantu bariko bitwa abakongomani mu gihugu iwabo cy'u Rwanda dusanga hariho abantu bariko bitwa abakongomani kandi baki mu gihugu iwabo mu Burundi bwa butaka butahindutse umuzi w'ikibazo nuyo reka kwirigura pe urakwepa byanka bajya rero bari hajya muri Sud Kivu amateka yabo n'abanyarwanda uyu mukoroni kumutinya ko tuvuga ko yaciye urubi bakaruca nabi wumva bizoherera hehe ico nico kibazo canje nkotanyi n'uyundi naze anyumvirize kwiki kibazo ndasubiyemwo ni naryo rya nyuma ndahejeje abakoroni baciye urubibe basanga ahari mu Rwanda bahise muri Kongo baca bafata abari abanyarwanda babita abakongomani kandi ari abanyarwanda none idubu merci sana uragarutse ndagusubiza none dutinya kubwiza ukuri umukoroni gute ko yaduhemukiye ari navyo bikiduteranya gute kandi na Mobutu ico gihe
yarabibonye ikibazo cyawe cyumvikanye Jamari cyumvikanye. aka kamanyu bashize muri Kongo ni ak'abanyarwanda, namwebwe rero ba FDLR ntimuje mwaba bantu baje muzohave muteza ikibazo, ja mwaka kamanyu bise Kongo naho kara ko mu Rwanda aba ariko munyukaniramwo, ntiyarabigize kugira ngo bazogaruke gutera u Rwanda. U Rwanda rero rwaca rufata rukabwira Kongo ati abantu bakoze ihonyabwoko mu Rwanda turiko turabaronde kandi amatwa dusumira hari habari ngaho muri Kongo, none kuki bafise kandi bari ku mupaki wacu, ubu ntubona ko bazohava bagaruka gutera ikibazo mu Rwanda kutabazana ngo tubacire urubanza. Ico cyari ikibazo u Rwanda rwari kubaza Kongo, hama Kongo yase kubatanga ntaho vyanditse yuko impunzi uza kuyihigira mu gihugu c'abandi ubu vogereye ubutaka bw'u Burundi. Akarorero twega abarundi ko dufise abarundi bahungiye mu Rwanda ubu nyene bagirizwa gutera kudeta, u Burundi bwinjire mu Rwanda buza kubitorera cyane. U Burundi busaba u Rwanda mu bugwaneza uti hari abantu bagize amakosha aha mu Burundi bari iwawe kandi birazwi, n'u Rwanda ruremera twebwe nta muntu yoduhungirako ngo tumwime ubuhungiro, ego niho bari kuby'ibyo rero. Mr. Jamari minota rwose wafashe hanyuma Uburundi amategeko agenga impunzi hari amategeko reka mpeze ndashaka kumusubiza. Sawa Jamari urakoze cyane. Jamari nuko ari kubaza ikibazo utinze ntaramara reka kungora reka mpeze tubyumvise. None bagwa iminota ingahe ho? Bayimpaye nibanyongeze mpeze reka kumyuti. None wowe yaguhaye none Jamari uruje uvuga ukuri urongera urabivanga. Oya ntago ndabivanze wagendeye mu kuri wavuze tugeze aho mukogwako muca mwumva umenga ndabivanze ndabivanze na gato wabivanze cyane kwigira abantu bahungiye muri Kongo ubu vogereye igihugu c'abandi, nk'uko abarundi batemerewe kuza kwitorera abantu bahungiye mu Rwanda. Ahubwo ikibazo kica gihaba u Rwanda nirurege Kongo ati Kongo twebwe n'ukuri twarambiwe, nturi butubikira abantu bazaza kudutera twabigusavye imyaka myinshi wanka tuje mu ntambara vyeruye. None abazobatani bande FDL iyo FDL niyo bavuga yuko yase kuva ruhande y'urubibe rw'u Rwanda na Kongo. Urongeye utangiye ikindi kiganiro kandi warugiye guheza. Ariko Jamari rwose hano haba hari abantu benshi twakumvishije, reka ngusubize ukiraho warukuze igihugu ntabwo kigomba gutera ikindi. Bureka tuza please tujye twubahana twese. Ibyo rero niko navyandika kandi kugasanga ibyo wanditse mbere turagusubiza rwose. Jamari ahoza avuga ikibazo ni FDL. Oya nawe amaji none kuvuga namo please mwaretse tukubahana mureke gusakuza twumvikane. Ntabwo ujya uganira politike kabiri mu mandaye. Reka twumvikane tujyanirane. Uyu nguyu hari ikintu Joe yakozeho. Ibibazo bya undindire Jamari byose nabyumvishije. Reka nunge muri aka ngaka Joe yari yavuze ka Red Tabara. Ikikwereka ko hano haba harimo politike. None se Red Tabara muza kuyihiga mukarasa abanyamurenge nibo Red Tabara. Abanyamurenge ko twababwiye itonde tujyanirane. Ariko Jamari koko waretse tukaganira nk'abagabo ko wabajije. Uraza kubaza nawe wavugaga tugaceceka. None se amuko muzi ko Red Tabara ariyo yasenye abanyamurenge, ariyo yadukoreye amabi yose, ntago twinginza abarundi ngo nimuze dufatikanye kurasa umwanzi wanyu ari we Red Tabara mukanga mukatwihorera? Kubera ikizi twarabirebaga kuko Red Tabara mwaravugaga ngo n'abatutsi ngo bari kurwana n'abatutsi bene wabo, nta kintu mwigeze mudufasha. Ariko uyu munsi leta ya Kongo muri kuvuga ngo mujye guhiga ngo Red Tabara mukaza mukica abanyamurenge.
ese Red Tabara n'abanyamurenge bihuriye ko muri kwica abanyamurenge? Yako ngako reka tukaveho. Warubajije ikibazo, ubaza ku kibazo, hari aho waruvuze ngo ese ngo iyo umuntu ngo agiye guhiga inyeshyamba ngo ko bisabisha igihugu, ngo igihugu cyamunanira akavuga ati twaranegosiye biranga. Erega ikintu cyanyu cya Red Tabara n'icy'u Rwanda mujye mugitandukanye. Umenye ko interahamwe zimaze hariya muri Kongo imyaka irenga 30. Red Tabara yanyu ni yejo bundi. Niba mwaranegosiye mwari mukirindira kandi mwarayikurikiye mwamenya wiri ni muri Kongo, ni muyikurikire muyirase mureke kwica abanyamurenge. Mu bitandukanye n'ibyo Rwanda, u Rwanda rwasabye Kongo inshuro nyinshi ko bagomba kumaraho umutwe wa FDLR. Ntago bashaka kumara, ahubwo baragiye bawushyira muri leta, baragenda barawushyira ku ibere, ni uzana izo ngenga bitekerezo, kuko kera ibi by'amoko ngo abatutsi ngo ibiki nta byabagaho, byazanywe na FDLR. Rero nuzajya ubona ibihugu biri gukora iki kintu. U Rwanda ntabwo ari ihene ngo muri gufata ngo murayizirika ngo muyitware uko mushaka. Ni igihugu gifite intelligence, kiba kizi ibibera mu Burundi. U Rwanda rumenya ibintu biri gubera muri Afurika yose, kuri systeme y'isi yose. Buriya buri gihugu cyose gifite intelligence ikomeye, kiba kizi birimo kubera muri systeme. Nukuvuga ngo bazi systeme ya Kongo, bazi ukuntu irimo kubaka FDLR iyikuza aho kugira ngo yimare. Niyo mpamvu mubona byabaye too much, bagakora icyo bagomba gukora, kuko ntago barindira ngo abantu babo bashire. Rero ujye bitandukanye n'u Burundi. U Burundi muravuga ngo mwanegosiye ndese, none se ntago muri kuyihiga? Icyo ngicyo cyo nushaka kukiveho. Ibyerekeranye n'imipaka wari wavuzeho, uri kuvuga ibintu byerekeranye n'imipaka. My friend, ntabwo imipaka ari hariya ku Rwanda biri. Nkotanyi bikomojeho kare, niba wamutegereye mujye mukurikirana, niba tube turi kuganira wumve ibyo mugenzi wawe yavuze bikuberemo igisubizo, ureke kongera kubizana nk'ikibazo. Kandi yakubwiye neza, Nkotanyi aravuga ngo Kongo ifite imipaka myinshi, kandi kuri iyo mipaka hagiye hariho abaturage basangiye basangiye bavukana mbese ku mipaka, ugasanga basangiye ubwoko. Asante. Ugasanga niba nk'hariya za Karagwe, urabizi ko i Karagwe haba y'Abahinda, ujya wumva bavuga ngo Karagwe y'Abahinda, nge ndi umuhinda, aho ni Karagwe. Abo bangabo bavuga ikinyarwanda. Tanzania yegeranye n'u Rwanda, abo nga hariya ajya mu Bugande hariho Abagande bavuga ikinyarwanda. Jya muri Kongo ahantu ku mipaka ya za Zimbabwe haba hariho abantu bavukana n'abari muri Zimbabwe. Jya kuri Angola nuko. Edayari tuvuye no muri Afurika tukareka na Kongo, iyi ntambara ya Ukraine na Burusiya irimo kuba, urumva ko birirwaga bica abantu bari muri Ukraine kubera bavuga ikirusiya ku mupaka wegeranye n'Uburusiya. Ni ahantu biri kosi hose. Wumva ko Ababembe bari hariya hafi, wambutse uvuye hariya muri Baraka winjira muri Tanzania, Ababembe bariyo. N'uyu munsi iyo ugiye hariya muri Uganda aho yegeranye na Kenya, hari abo bita Abaluya, bavukana n'Abaluya bari muri Kenya, n'Abamasayi. Naguha ingero nyinshi. Rero mujye mutembera, nutanatembera wenda utagiriwe amahirwe usome umenya ese ibi ngibi bigenda gute. Rero bakata imipaka, niba warageze mu ishuri bayikatiye ku rupapuro, bafashe ikarite barashushanya barakata. Izo mistake rero zagiye zibaho kandi zagombaga kubaho, ntabwo byari kubura. Rero bimaze kuba bamaze itonde mbanze ndangeze, itonde ngiye gusoza ndangire. Rero Jamari, witinda kuvuga ngo imipaka ngo bibazo ngo u Rwanda ngo rureba imipaka. Rugiye kureba ibyo rwagenda rukinjira muri Tanzania, kuko hari Abanyarwanda, rwakinjira muri Uganda hari Abanyarwanda, rwakinjira hose. Rero ibyo ngibyo biba ni systeme nahoze mbabwira y'abazungu, bagenda bagakururiza bagatangira guteranya ibihugu, kubera ko barareba bakavuga ati none se uyu munsi ko bashinja u Rwanda, Uganda ntago bizi kuri muri Kongo ko batayikomaho, turabizi twese. Kandi iriho ntago ari kuvuga ngo nuko ngo yabyumvikanyeho ngo na Kongo. None se Burundi mwebwe niyo mwanumvikana na Kongo, mwumvikanye ngo mujye kwica abaturage? Niba unumvikanye n'ikindi gihugu uragendere ugashyira mu gaciro, ukareba se ibintu numvikanye n'iki gihugu biri mu gaciro, ibi bintu birimo gukemura ikibazo. Ari naho Nkotanyi yakubwiye ijambo rimwe, avuga ijambo rimwe ngo umwanzi wa Afurika nta munyafurika. Uko niko kuri. Ariko ikibazo kiramara kuba gisegeta kirukira kwa Trump, ngo nkurira ngo u Rwanda mu maso, ngo nkurire muri Noro, ngo yarangiza agahitamo ha gold zuzuye igihugu cyose.
humva umwanzi wa Afurika wowe ugiye kuvuga ngo iki gihugu ngo kiri kwimba ngo agace runaka warangiza ugahita utanga igihugu cyose ngo nibakimbe ubwo aho hari logique irimo usibye urwango no kwiyengereza buriya abazungu nabo baratureba bakaduseka babona ko turinjije warangiza umwirabura umurundi nawe akagenda hariya ngo agiye gufasha Gisegeti n'ibintu abari gukora muba muri kubibona ntacyo mutabona tureke ubujiji please ibyo tuzajya tuganira tuzajya twumvikana mu biganiro tureke gufana niwumva umugenzi wawe avuze fact ifatika uyijoyininge wireka wifana murakoze murakoze cyane nguyu Jamari urashaka kumva ikibazo cyangwa ushaka guhangana muri conversation tugiye kugira nawe cyangwa ni ibintu byawe tuzi iki utabasha kuhindukaho so biragorana cyane umwana n'umuntu wafashe uruhande kandi atifuza kuruvaho ntihajyamo gutukana ahubwo hajyamo ntabwo ari ugutukana ntabwo njya ntukana n'abanzi ntabwo gutukana gahunda zo gutukana hano ntabwo njya ntukana reka unarebe na nani yawe utukana ntabwo tumwemerera hano turi abantu bakuru kandi biyubaha byakunda Jamari ni icyo utarasobanukirwa bazi icyo utarasobanukirwa Jamari ikibazo jewe ntacyo ntarasobanukirwa ahubwo nimwe mutariko muratahura umuzi w'ingorane reka mvuge hari aho wavuze neza rero ujya kubivanga ndaseka cyane nari nashize muri mute ndaseka mubwire hano ndoni wari uvuze ngo bano bazungu bagabanyije Afurika bakoresheje ibipapuro n'ikaramu bari bazi n'amoko yahari aho abantu bageze baravuga ati rero reka bano bantu tujye dukatamo bakase ibihugu bakatagamo ibihugu bikurikije na projet politique buriya hari ibihugu biri muri Afurika nyine byo bagize ibihugu akaba n'izindi projet zabo bashinze baravuga ati ahangaha reka tubashiremo amoko azihahora guhana imyaka n'imyaka babikoze ibyo babizi kandi babikoze bazi ko bino bizabaho kino gihe gihe tuzageramo kandi bizagorana imyaka n'imyaka zino ngabo za FDLR na Habyarimana bose bamaze gukora jenoside abafaransa bari babayoboye nk'uko Inkotanyi yaravuze kubera ko ya projet politique zabo leta bazana muri Congo ubu bageze muri Congo nimba mujya mubyibuka nibwo intambara yasitangira muri Congo bageze yaraza rucuza amasi batangira kwica abantu urabyumva bagera n'iwacu rya za ruguru nyine mu minembwe batangira kwica abantu n'abantu bajyaga gufasha Inkotanyi bitewe n'ibyo bintu bazamwibukura wari uyoboye senate yo muri Congo ijambo yavuze uriya munini none twese twita abanyarwanda urumva ni ibintu ni amaproje yabo bagiye bakora bagiye bakata Afurika urabona kino kibazo c'abarundi nicyo narigeze abarundi baraje mu minembwe baje na 2021 2026 baraza barabaki abantu baravuga ati wenda amahoro araje ko abanyamunenge twari twarandika ibihugu byose byandikira ati nyaboneka muze mudutabare iyi ntambara yatangiye 2017 badusenyera bagira abarundi baraza bagira hariya ruguru abasaza b'abanyamunenge barabakira neza hano hari bana batipe nyine batwigwaneho baraho bari kwigwanaho nyine bisanzwe ariko ngo bibera mu bijabo nimba bari kunyumva ndi kuba kino kibazo cyacu nibo bibera hariya muri Zambia Barundi aho byaje Jamari bashaka kumubwira ejo bundi bigiye gukara babatse za nari bari kubakura muri Nord Kivu bari kubasukuma umujinya wabo bahise bakora bahise bazababwira babasaza nibaze ati mugende mubwire ngo zirangabo zanyu kandi ziva tubahaye ngo 24 hours bijya mwibugura urabyuka yitubuze kora muri byo batangira kurasa abasaza hariya kuri za Nord uko abasore batangiye kwigwanaho so rero Jamari umva kubwire abazungu hano
barabashuka bano babirigi n'abakibashuka Tshisekedi yabashuka namwe uriya perezida wacu ikibazo cy'abanyamurenge ntabwo twari turi abanyarwanda turi abanyamurenge jewe mfite ibisekuruza birenga 8 hariya muri wa butaka aho turanyita gute umunyarwanda ukuntu u Rwanda rwaje kwisubiza mu butaka bwayo ibiti sinzi ko muri kunyumva yenda kurangije so ibyo bintu watangiye neza uri kuvuga ibya Afurika ukuntu babikasemo n'ibiti nta Rwanda ruri hariya kugira ngo rugire ko turirwanaho twebwe ko turarwana ubutaka mwebwe murarwana nani rero itabara babarangiye aho ziri ntimwagiye basi no kuzirasa ko muraza kurasa abaturage murakoze reka twakire intare batinya ntabwo yari yamenya topic turiho yego ariko ina karame ubu turi hano twahereye kare iki kibazo rero njye nagira ngo mbwire abantu ko ikibazo cya Kongo buriya aba bantu bigira ngo barakiturusha ariko iyo bashatse kuvuga akantu kamwe icyo kibazo nagize Kongo buri mupaka wose ihuza n'ikindi gihugu ifite amakimbirane kuri uwo mupaka abaturage barapfa kuri iyo mipaka nugira ngo ni umupaka umwe urimo uguma kuri ntuzeye yimwe Kongo ifitaniye ibibazo n'imipaka yose none yego turi ku mupaka w'u sasa rero reka tugaruke ku mpamvu u Rwanda ari rwo rutotezwa cyane impamvu u Rwanda rutotezwa cyane nabikwishyuye ntushaka kubyumva ibyo reka ngusubize ku kibazo atari imipaka nicyo kintu nshaka kugusubiza ahubwo avuga ngo impamvu ari cyo wavuze cy'ukuri uburetse gatoya nakumvishije kandi ndumva nge neza ntabwo koko uvuze ukuri abari abantu bakatiwe umupaka pe amaraso yacu abiyumvamo kuko bitari umupaka turi abavandimwe bisanira n'ibisekuru keretse tubaye nk'abantu bigishijwe n'Akayibanda banga n'abagore babyara abo nizo njiji tugira mu Rwanda nibo bantu babi tugira muri aka karere ariko nk'umunyarwanda wese umuntu wese wumva ko abantu dufitanye isano deja abanyarwanda ntabwo bakorera jenoside abantu batuye muri Kongo b'abanyarwanda ngo twicare twumve ko ari ibintu twicare ngo tubyihorere sibyo hari icyo twakora twavuga bari muri Kongo nibyo yega tukwemera abo ngabo dufitanye isano kuko amarangamutima yabo ni nka yacu neza ese uyu muntu witwa Jamali yakwihanganya agatega amatwi akaza kugira umwanya wo kuvuga twamuhaye n'umunsi wose niwe muntu wavuze umwanya munini amasaha 2 Jama uragaruka ihangana ariko biratubabaza nonaha iyo cya kibazo cy'aba bantu cya kibazo cy'u Rwanda kititabwaho cya kibazo cy'abanyekongo bahuje imipaka batitabwaho cya kibazo nyiri bwite cya government mbi ikorera mu kwaha kw'abazungu nkana tukabireba community zose za Kongo zigahura n'ikibazo no kuba ahantu hose muri Kongo hatagera n'itangazamakuru ngo iterambere ribagereho byakabaye bibazwa abakongomani cyangwa bibabazwa n'abakongomani bakabibaza izo leta biri guhabatora abaperezida ba Kongo nibo bakire abadepite nibo bakire ariko abaturage ba Kongo nta nubwo bafite itangazamakuru ribageraho nta interineti nta muriro nta radio yewe nta n'umuhanda nta n'ibitaro wijya kure umuyobozi muri Kongo utowe abona ko ibiryo bye ari abaturage ugafata ibyo bibazo ukabizana kuri wa muntu nawe ufite wamuteje ikibazo cy'abantu ufite n'abaturage bawe urimo kuba mutsindagiraho ubirukana sibyo mwarangiza mwe mukabyirengagiza kandi mubamuzi ukuri kwa buri kimwe aho niho ikibazo cy'abanyafurika kibera akandare ukajya gufana uzi ko ibyo ufana koko byuzuyemo amanyanga 1000 ku ijana twe turi abaturage batoya ariko ntabwo turinjije mu mateka nta nubwo turinjije ku buryo twayoberwa politike n'icyahangamura ikibi cyose abantu iyo bishize hamwe bahagarika ikibi
umoja ni nini? Ni ngufu, sibyo? Urumva jamaa, ubundi baravuga ngo umoja ni uwezo kabisa. Ni ukuvuga ngo nimba hari abantu barimo gutotezwa, izi mpamvu barimo gutotezwa, reka nsoreze nuko ba bazungu babafitiye ubwoba, government idakora ibafitiye ubwoba, na bya bisambo bagiye bakura mu buroko bya bindi bidafite uburere, bifite inzangano bagaha imbunda, nabyo bifitiye ubwoba abo bantu. Kubera iki babafitiye ubwoba? Ni impamvu ebyiri. Icya mbere nuko ari bo bantu barimo kuzana Kongo y'ubumwe bw'abakongomani, kuko iyo babafashe bari muri iyo mitwe babambura intwaro bakajya kubigisha, bakabungisha, bakaba abakongomani. Icyo ngicyo kikarya nde? Abazungu. Kikarya nde? Gisekedi, sibyo? Noneho yabona atangiye gutsindwa n'iyo politike, atangiye gutsindwa no mu ntambara, nabo yahuruje bose batavugwaho, babona bose batsinzwe, nyirimbwa rero akaba arigaragariye. Umuzungu akahita ahaguruka ikibazo ku mubiri akavuga ati, akikoma ku gahanga iryo jambo muri subiramo rya Prevo, ati ngiye kwirukanka isi yose sabira ibihano, ati nta hantu nazagera, nta hantu nazitambika, paka bakagera naho bitambika no mu bikorwa bindi bifitiye abanyafurika akamaro, byazanye umutekano. Kubera ko abanyafurika tudatekereza, nitwamagana icyo kibi kirimo kwanga, kirimo kugira iki, ariko tukabyita ngo nibyo ni politike koko. Birababaje cyane kubona abanyafurika tugera kuri iyo level. Naho nshaka gusoreza ko ikibazo cy'uko abakongomani barimo kwanga nicyo gisubizo. Yego Intare. Nkota, urakoze cyane. Muraza kwihangana muri amakanya gatoya. Umuntu waruvuze ngo ibibazo by'imipaka, ngo kuki ngo ibibazo bigaruka ku Rwanda gusa, ariko ndagira ngo nibutse ko kuva mu mwaka w'2018 leta ya Kongo na leta ya Angola bakozanyijeho bapfa imbibi, birangira hari ubutaka busubiye kuri Angola, ibendera rya Angola ryimurirwaho irya Kongo ryari riri. Icyo kintu abatari bakizi mu kimenye. Kubera iki? Ubwo butaka bwari butuye abaturage ba Angola batagiraga access ku miyoborere ya Kongo, ugasanga barahahira ku masoko ya Angola, barashakira serivisi zose muri Angola, ariko leta ya Kongo ikabaheza. Bakurikiranye baza gusanga ba baturage nta mukongomani uhari, n'abaturage ba Angola gusa. Biza kuzamura ikibazo, intambara iravuka, intambara ivutse, ikibazo bagikemura muri ubwo buryo. Ariko igitangaje kinababaje cyane nuko nk'icyo ngicyo bagikora muri ubwo buryo, kigasa naho kigizwe ibanga, ntibashake ko kivugwa, bamara kugiceceka bakazamurira ikibazo ahandi kitakagombye kuzamukira. Kandi ikibazo gihari gishingiye ku mateka, amateka akomoka ku bukoroni. Iyo mugiye kureba uburyo Kongo yabayeho, ntabwo Kongo isi yarimwe yitwa Kongo. Kongo yiswe Kongo ejo bundi ku bwa Kabila, ku bwa Mobutu yari Zaire, ku bwa Bakasavubu na ba Patrice Lumumba yari Kongo mbirigi. Impamvu yiswe Kongo mbirigi ni iki? Nuko ari igikingi cy'abami b'Ububirigi. Nuko hari ububiko bw'imitungo y'Abadage, bagenda banyaga ibihugu bakatabomeka. Iyo ugiye kureba igihugu kingana na Kongo mu bihugu byegeranye n'ikihe? Nikihe Nkota? Nkota nyifungura. Kongo irihariye rwose, nta kindi gihugu. Uwo mwihariko rero, uwo mwihariko ushingira ku nda nini n'ubugome n'ubukoroni. Reka mbereke ubugome burimo. Ibyo bintu bisubiremo babyumva. Ndabereka ubugome burimo. Izina ry'Imana iho ruzingiye. Bafashe empire zitandukanye zivuye mu bihugu bitandukanye, babikora bagendera kugira ngo bahuze amoko adahuje, bahuza amoko atazahuza vuba, kugira ngo buri wese uwo bazanye kuyobora undi ntibazumvikana. Uyu muntu yafashe amari n'abifasha kutingeho. Reka kubesha mu by'umutazi we ntari bati
Jamari ibyo ndi kuvuga ndimo kubisoma kandi ntabwo njye nanditse ibi bitabo. ntabwo ari Jamari barimo kuganira neza. Uburetse manze nihanangiriza umuntu hano uzamutse bro, nimba ari Cyangwana, nimba ari ngo ni Gwagwana bumumanuye gatoya n'insoza arazamuka kuko njye ibintu ndi kuvuga ndi kubisoma. Yihangane yubahe, hano turi abagabo, turi abantu bakuze baganira. Bizavuga ngo wowe wibeshya ngwino utange fact zawe, nitukugeraho uraza kuvuga muting. Hano duhana umwanya. Jewe ngomba nigire nta mwanya mfise, gusa icyo nzi cyo mukuru urabeshya. Nyine nimba wigerera ubugiye. Nabagiye mumanura bagiye ijambo turariguha. Ayaga abantu bumvikana uje gutarukiramwo ngo arabesha bamwe. Avemo niba yumva adashobora gutanga umwanya. Arabesha kira kuyundi. Ibi bintu ndimo kuvuga abantu badafite uburere. Sibyo Jamari. Nkota busa nk'umanuye ndaje mu kanya. Nkota manura byabasa. Urumva? Hano twakira abantu bafite uburere kuko nabonye haza abana bataza amateka ugasanga baje kudutuka. Kuko n'umwana yisakurira abantu. Jamari ikintu mubwiye. Ikomereze intare. Hari umpamagaye? Yego nijye nari nguhamagaye. Mumfashe umuntu ufite uburyo ari buze kwinjira kuri internet asacinge Conference de Berlin mu 1884, undi asacinge Conference ya Berlin itariki 25 z'ukwezi kwa kabiri 1885. Ibintu ngiye kuvuga byose biri mwaho ngaho. Ntabwo ndi buzivuge kuko ni ndende cyane, ariko ndagenda ndi gusibura, ndajya mfata akantu gato. Impamvu ndi bufate akantu gato ni igihe nuvuga ngo mbereke ko ibi muri kubona uyu munsi ni plan yateguwe icyo gihe. Ariko plan bayitegura ku nyungu zabo, ntabwo bayiteguye ku nyungu zacu. Twebwe iki tugeraho ni ingaruka z'ubugome bwabo, ariko b'inyungu zabo baracyazibona. Nukuvuga ngo bajya kurema bamara kurema Congo Belge cyangwa se Congo Mbirigi yayobowe na Kasavubu, bayitirira ubwoko bw'abakongo batumvikanaga n'andi moko, ariko bari abanyabushobozi kandi bari kure cyane muri za Kasai Oriental. Ibaza umuntu ugiye kumuhuza n'umuntu bakatiyeho umupaka wari umunyarwanda wisanze muri Nord Kivu, undi no muri Kasai Oriental, ntibahuje ururimi, ntibahuje imico, ntibahuje imyumvire. Abo bantu mwazayibura undi bumvikane, batumvikana no ku rurimi. Mwumviye ngora, iyo ni ingorane ya mbere. Kabiri, bari bazi neza ko abo bantu bazahora barwana batumvikana, kutumvikana kwabo bikazajya bituma abo baza exploiter ibyo bashaka biri hagati yabo, bakaza nk'abaje kubaca hagati ariko bafite ibibazanye. Ndabaho urugero rwavuba cyane, ntabwo mbaho urugero rwakura. FARC, abasirikare ba Habyarimana bamaze gukora jenoside mu Rwanda, bahungiye ku butaka bwa Kongo. Bageze ku butaka bwa Kongo, nimukurikirana amateka y'inkambi ya Ruhunda iri ku birometero 2 uvuye ku mupaka w'u Rwanda. Nujya ku nkambi ya Mugunga iri ku birometero 6 uvuye wala chronique. Sorry gato murambabarira bari bahamagaye. Murimo kunyumva hare? Yego mu kanya bagwamagane byo twete kuba. Baronge baragwamagara se. Intare. Urahise agenda ni kuri aba mujyana. Murimo kunyumva? Yego turakumva. Murakoze cyane. Hanyuma nari ntanze urugero kuri XFR, uburyo bahunze ari abarwanyi bahunze igihugu, bamaze gukora amarorerwa mu kindi gihugu, batuzwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko yo gutuza impunzi z'abarwanyi. Nimujya kubireba neza muzasanga amategeko cyangwa se amabwiriza agenga impunzi zihunganye ibirwanisho, bagomba kuzaka ibirwanisho, intwaro bitwaje, zibi za gakondo, zibi intwaro za kizungu, barazakwa, bamara kuzakwa
bagatuzwa ku birometero 150 uvuye ku mupaka w'igihugu bahunze, ariko bo baragiye batuzwa kuva ku birometero 2, ahandi ku birometero 6. Inkambi ya Ruhunda iri munsi ya Kabuhanga, ushobora guhagarara ku mupaka wa Kabuhanga ugatera ibuye aho inkambi yari, aho yari itangiriye. Ku Mugunga abahazi, abantu bagenda Goma, kuva Goma kugera, kuva La Coronisha kugera ku Mugunga harimo ibirometero 6 gusa. Hanyuma mumbwire ko ibyo byakozwe abo bantu bitwa ko bafite inyungu mu gukata imipaka batabirebaga. UN yari iriho, ntabwo yabirebaga. Nyuma yaho gato, ubwo ndagira ngo mbereke ko ibi bintu bagiye babikora bifitemo inyungu kandi barateguye ibikorwa bazajya babikoramo. Nyuma yaho gato haje kubaho operation yiswe AFDL. Kabila, Laurent Desire Kabila ahirika Mobutu ku butegetsi, ajya ku butegetsi mu mwaka w'1998. Haza ingabo z'umuryango w'abibumbye zitwa Monique. Monique iraza mu mwaka wa 2000. Manda yayo yari irangiye,